jutro ekipa. Idemo sa ekipom. Ide ekipa, idemo svi. Dobio sam kapicu od FIFA. Bićete u mom vlogu da znate. Dobro, dobro. Pozdravi stvar. Pa drugi put isto na rekrutaciji ste u Sarajevu morao ići i sad 2 puta bio sa Go ženom past this 4 light, puta. then turn left onto Duncan. U-turn at Front Street West. Nalazimo se na mjestu gdje se naši igrači okupljaju i gdje će u korteu krenuti prema stadionu na kojem se igra susret između reprezentacija Kanade i Bosne i Hercegovine. Kakva bi bila prognoza rezultata za večeras? Bilo bi dobro nerešeno. 2-1 za Bosnu. Kojeg reprezentativca očekuješ najviše na ovom svjetskom prvenstvu? Ja mislim Džego zato što me možda zadnji, jeste zadnji. Ja mislim da će on igrati sa srcama i da će on biti najbolji tu za nas. Evo pozdrav od ekipe, okupili smo se ovdje pred utakmicu. Imate li nešto da poručite našim zmajevima? Naravno da nas bodre. Da mi njih bodrimo gola. Ne. A, fudbalerima ili našim? Ne, ja kontam da poručimo našim navijačima dole u Bosnu. Aha. To sam mislio. Hoćemo poslati jednu zajedničku poruku. Naravno. Volimo te Bosnu i Hercegovinu. Tako je. Volimo te Bosnu i Hercegovinu. Ja imam malo akcent bosansko. Evo sa nama je ovdje i Eldar. Eldare, ajde za početak mi reci, molim te, ko ti je omiljeni reprezentativac Bosne i Hercegovine? Pa, Esmir Barektarović. On mi je dao dres kad bio u New England Revolution i eto, on je baš najbolji za mene. Volim te Bosno! Odakle nam dolazite i koji rezultat večeras vi očekujete? Dolazimo iz Detroita, Michigan. Naravno da pobijedimo. Da pobijedimo. 2-0. Biće 0-2, biće 0-2, biće kusu. Pozdrav za Lejlu Šabanović i za našu Bosnu i Hercegovinu. Živi, zdrav bil i što ovi kažu, bit će gusto, bit će 0-2. Hoćemo li poslati neku poruku za naše reprezentativce? Samo srce na teren, ništa drugo ne trebam. Samo srce na teren i ja vjerujem u ove momke, ovo su naš bosanski sinovi. Hvala! Može. Bosnom Behar probeharao, mene život razočarao, svuda Behar na nju miriše, a ja ustišem. Dakle, večeras se vidimo The Concert Phoenix Theater, svi posle ova stvara će biti van. Biće gusto, biće 0-2. Svaka čast. Ćao! Odakle vam ideje za frizuru? Pa od mene kćerke. Svi nekako evo stavljaju perike, a vi ste iskoristili svoju kosu i obojili. Treba u originalu da se pokažemo. Hoćemo poslati neku poruku našim zmajevima. Hvala svima što su došli ovdje i veliku podršku da podržim našoj reprezentaciji na 3 boda. Volite Bosnu! Volite Bosnu! Uglavnom čekamo početak. Uglavnom čekamo da naši navijači krenu. Vrijeme je... Pozdrav za Tufu i Kadu, volim vas! Najbolji navijači na svijetu. Haris je rekao da će doći u Toronto i Haris je došao u Toronto. Haris je ispuštao. Dokad ćemo ostati na svjetskom prvenstvu? Ja mogu ostati do polufinala, a ti?
pa ja ću do finala. O super, produši. Evo, sreli smo i našeg Bosanca kojeg smo već intervjuisali kada smo bili u Velsu i tada smo mi prognozirali taj odlazak na svjetsko prvenstvo. Ja sam rekao, ako Bog da vidimo se u Americi, u Kanadi, tako je. I evo opet smo se sastali ovdje. Hoćemo poslati neku poruku našim zmajevima. Uživajte, ja kažem, samo trebamo uživati. Ovo su momenti koji se rijetko dešavaju i uživajmo Bosnu i Hercegovinu. To je to, volimo te Bosnu. Volimo te Bosnu. Da svi pratite. Pratimo nas, dolazimo iz Tešnja, iz Montreala smo. Hoćemo li poslati neku poruku našim zmajevima? Samo napred, go Bosna, bravo Zmajevi, do pobjede! Ne vjerujem da je povreda. Nisam pričao, ali mislim da su to bili Grče. Ja znam. Sad nisam još upitao, ali mislim da su okej. Kad se može često metar utakmica, nekako izgledaš potričan, jako ozbiljan bod. Pa nije, mislim da možemo biti zadovoljni sa ovim bodom. Stvarno teška utakmica bila, igramo ovdje na njihovom terenu. Veoma intenzivna utakmica. Nije to puno igre bilo. Više je borbe, više je faulova, više intenzivnih momenata bilo, ali sve možemo biti zadovoljni sa tim bodom i sretni jer stvarno nije ovo bilo jednostavno danas i mi smo uspjeli to. Vama je, vidimo na nozi određeni plaster, da li je sve u redu nema nikakvih povreda? Ne dao bol. Na sve u redu, nikad ne problema. Vidio sam da u jednom trenutku je bio jedan duel gdje si ostao, ali to me zanima. Hvala. Claire. Thank you. Nažalost.